Srećko želi otvoriti vlastiti posao. Došao se u Centar za mlade informirati o uvjetima. Otvorio bi nekakav svoj centar za kondicijsku pripremu. Zanima me zapravo i sad ulaskom Hrvatske u Europsku uniju da li se nešto promijenilo vezano za zakone, vezano za nekakve poticaje. U pola godine na zavod je stiglo više od 100 zahtjeva mladih za samozapošljavanjem i otvaranjem vlastitog biznisa. Njima je plaćeno ponovo 50% troška rada i to se odnosi na godinu dana. Ono što je potrebno je napisati takozvani poslovni plan u čemu može pomoći osoba koja ovdje radi kao savjetnik za samozapošljavanje. Tin je ove godine završio za autolakirera. Na zavodu je tjedan dana i volio bi se zaposliti kao pripravnik za 1600 kuna. Da radim, a nauči me nečem. Novost za pripravnike je plaćeni prijevoz, dok poslodavci dobiju novi poticaj ako zadrže radnika. Znači, nakon tih godinu dana, ako ostavi čovjeka u radnom odnosu, to je onda normalan radni odnos i onda 50% troška plaće, bruto troška plaće ne mora platiti. Doprinose ne mora platiti poslodavac koji barem na godinu dana zaposli mladu osobu koja nema radnog staža ili je bez posla barem 6 mjeseci. U školama će biti javnih radova. Škole mogu zatražiti pomagače u nastavi za djecu s poteškoćama s učenjem. To će biti namijenjeno gimnazijalcima i prvostupnicima, znači oni su ti koji bi pomagali. Savjetnici mladima poručuju da u životopisima i molbama ističu da su kandidati za neki od poticaja. Sve informacije mogu saznati u Centru za mlade ili na internetskim stranicama zavoda.